The Chinram Post clear to te chibai ule Chinram le chevel Chanchinthar langsar zwal ilongai tha ang a chair tu hiram thapar moi kani e SSC in thanbo seina atana an kalpui minglis lakna a tel pukam lam thang chunimin October nili khan te dim khopuya PDF zolen in an man te dim khopui mioma venga om pukam lam thang chu PDF zolen in vo khan na lo peto ma se enga ma angai lovin SSC in abwa se minglis lakna a atel renga wangin man ani thu PDF zolen chuan antar lang tuna kan man pukam lam thang ang hian SSC bwa se minglis lakna atel apiang chu man inni anga shemna pek inni ang ti in PDF zolen chuan thu chua an siam zui bok ani National Unity Government NUG Union Minister Pani Dr. Lian Mingsa Khong le Dr. Ngai Tam Mong Chu Thlaka ICNCC achanga an IO da turin ICNCC chuan NUCC hna an thlen NUG Minister of Federal Union Affairs Dr. Lian Mingsa Khong le NUG Deputy Minister Dr. Ngai Tam Mong Chu Interim Chin National Consultative Council ICNCC member an ni to lo awangin an IO thlang turin ICNCC chuan ngen na an thelut Dr. Lian Mingsa Khong IO turin ICNCC member Dr. Kenton Linda turin ICNCC chairman Louis Salai Lian Loi chuan NUCC a September ni sompakwa khan a thelut ani Dr. Ngai Tam Mong aya Salai Mangbi thang da turin ICNCC chairman Dr. Kenton Lin chuan September ni sompakwa khan NUCC a thelut vebok ani NUCC hi committee representing Pidongshu Hludole namsangshang sipaipol changrwal ten kumsang ni somni pakhat March ni Red Khan andina Federal Democracy kalphung mila National Unity Government din nana polpai mo tak anni ICNCC ngen na chungchanga NUCC chuan chhanna mumal apekshat alani lo karma sa chung khan Myanmar atangin Mizoram ara tlanmi zaruk somsari pakwa anlu belni in Mizoram Home Department chuan antarlang Home Department ho tu te soidan chuan Myanmar atanga lo lu belmi zaruk somsari pakwa te hi anwai in Saidwal district a da annia hemi hmalam hian Saidwal district a relief camp a omlova tuna chuan relief camp Pathum siamin chuta chuan mi somriat le pakwa an omta a relief camp pona an chung khat leina le chan chate belba ka mania in lua le mi hnuaya thoka omchil ngan mi zahni somni pasari omthin chu mi zanga somriat le pasari aron belin mi zariat sompali an tlingta ani raltlan lu tharjinga mi zahni som hi mi pa annia zahni somli pasari hi meichia ni in no pang zahni somni pani an ombok heti hian ama Myanmar ral tlan zani somni pasari omna chin Saidwal district a hian mi zakwa paruk an oma tundin hmuna hian mi pa zani somsari pali meichia zathum paruk le no pang zathum somni paruk an omni in thulak na chuan atarang Mizoram lut Myanmar ral tlan hi tundin hmuna mi sing thum sang thum zasari som pahni an mek ni in sarkar chuan achin chia anjinga mi sing kha sang ruk zasari pali te hi relief camp za som thum pahni a mekin mi sing kha sang khat le panga te chuan leina le chian tha te an bel ba ka mi in lo ate anni a anjing mi sing kha za som pakwa hi mi pa anni a mechia sing kha zasari somriat pahni le no pang sing kha sang ni zariat som pakhat an ombok ani Thantlang Township om CDF zo phei hna zo pheiram council supporting of global chuan silai ral thuam champuina tamtak an pe ni in CDF zo phei chuan antarlang zo pheiram council supporting of global chuan MA1 MA2 le MA3 telin silai somnga pali le ral thuam kai hnoi ba ka uniforms an pe a October ni khat khan CDF zo phei headquarters ral thuam in hlan na in khom an nei ani tun chum chai hiral thua min pelawa chumdanga po pakhat emo panga emo te min pe china tun chum hi ahloma min pek ve khatna ani ti in CDF zo phei thupuang tu chuan asoi heng chau lo po hi mithil phalte thil pek zara in dona manro chi sang don tur ala omnol thu asoi bok ral thuam nei na tur hian
kong kan zong na sa hle a man zat te zo tin ramdanga omte kan sha ti zela an soi hau zel boka kum kha chung hun a o a kumina kan dong ta ani ti in CDF zo phei thupuang tu chuan a soi ral thuam nei na tura mala tu zo pheiram council supporting of global thilpek petu tele abik takin zo phei nu le pa te chunga lom thu an soi ni tedim khwa a health department a thokten thali chung hlo an la don lo thu health department a thokte chuan an soi tedim khwa a office sang a thokten pa ngai takin hlo an la dong mumal lova health department a thokten mei thla thleng chau hlo an la ni in thulak na chuan atar lang health department a thokte chuan June July August le September hlo an la dong lova chuti la in duty pa ngai in na an la thok ni in an soi dam law an tam awangin hun bi pa ngai angin kan la duty renga hetia thla kan lak lo reng chuan chungkwa in kan tuara kan duty reng to lo mai thei ti in health department a thok tu mi pakhat chuan a soi tedim khwa adam do in hi mei thla in ka na awangin khar leilok ani a tuna chuan pa ngai takin an kalpui le to ani Paliwa Township achanga ra Chinram cheudo khwa abung rophur mi pathum te chu September thla cholkar hnin vel khan tha anni Paliwa khwa mi te soidanin September thla cholkar hnin vel khan Paliwa Township mongna ma khwa ami mi pathum te chu India ramri achanga cheudo lama bungrua an phura cholkar khat chung an chin shat lo ani hnuwa an ruang mu ani a an ruanga hian chem hnu ma mu ani India ramri atangin cheudo lama bungrua chiat noi zathum chuang manvel an phura an hnuwa an pathum ruang mu ania chem hnu ma mu ani ti in palewa khwa ami mi pakhat chuan a soi nunna chan ta te hi Paliwa Township mongna ma khwa a kumsom ruk pakhat mi ushanong afapa kumsom ni paruk mi uwai min le kumsom pathum mi uwai min afapa mongpi shitun te anni anruang hi Paliwa Township longka du khwa le tanse kho inkar nga ta le thlar kar le mongthong khothar waw kama longleng khal tu 10 September thla cholkar hni na vel khan an hmu thu an soi tol thana chungchang hi mithi chung ten Paliwa khotlang in rel bona kalpui mek tu AAC paite hnena an thlena vo in thlengin malakna ala om lo thu tol chung mi te chuan an soi khati zong kha tuntruma Chanchinthar langsar zual kampuan thei te chu ani a clear tu te in zawai chunga lom thu kan soe